Kani kadai kadudashan Meghalaya berngi pedang subhai pi baro shikani katup kubo mentega janmiat shuban paish kubo kibo benya ini pitch wai kimat bukongsan. Penlong ke Shillong Municipal Board ya ke jinglet kendang ya kinong di Madan Hakandai Lan. Ondang bu ia ke ketempulit bersipor hak senong lapangap ke badon hak jaga kaput bat ke asam ong sembut mentirang ba ke jela ubak Presiden Tingsong. On pendep no ia ke package beningkong jong hajing penteri ke surok Shillong dauki tat hadu unai no pra ong sembut mentirang ba ke jela ubak Presiden Tingsong. Bat pli Deputy Commissioner kerib hoi ke program I-Training berkerpang nak bentak samla ki banyakun ya ke examen kompetitif berkeloknya. Ka Shillong Municipal Board ringkat ke jing Trelang ki buah penyak district bat ki buah pulit ki la pelong ya ke jing kendang ya ki nong di Madan Hakandai Lan ki ba omdon ya ki Sonot Certificate of Vending lani COV. Hagan ke jinglet kendang kelami ke jingek hi ke bejur hakaba kinong di Madan kila yang persya ya ki head officer ke Shillong Municipal Board bat don katu kat ni ki bala sebiang ya ki tiar bala tap ha ka trok jong ke municipal wat hadien bala dep mana bonsien kinong di Madan ki ai beteng bandia jingde ha ki jaka bala khang persya nakaliang ke Meghalaya bat ke Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kala penrem jur ya kini ke jingwan kendang bat ong baki buah penyak ki day ban ai da ki jaka ki bebiang haswa ban penkenria yaki yaki nong di Madan ki badon yaki Sonot le ki COV la batha ba ki day ban kenria no shiki jaka bala penkre haswa ka apu artarik unaitung Ikidong kita, banyak menjuru, bahagian balayo atau license ni, penghai kita suruh, habadon cakap, kipadi, kuai, kipadi, tiar berbalik, kilang mensyam hamil, mereka lain menjuru, bahkan tu kan ingat gini, ada tu satu syaka parking lot, gila menjuru dia kata, henry, niom inlet, tang ladang, ikan bentalang, ban, kau, ban senang, ban dur dia kata. Sembut mentirang ba ke jela berkemi ia ketnat ki kampok yeng ubak Presiden Tingsong ulaong ba ondang bu ia ke tempulit bersipor ha ke senong lapangap ke badan ha kaput ba ke jela asam tat hadu ba ke jinglong jingman ha ke ne ke jaka kan da peja haba ai jingkren sikila petai kubor ubak Presiden ulakular ba ke soka kan trestom bat yada ya kinong shong snong ha ki tain kaput kumban chukudau la mi ka huri hura dangshen ha ka snong lapangap hadin baka asam kalawan bantung dieng ha ka ne ka snong klem kenu ka jing pentip ka bala pelong ya ki nong shong snong ban bitar bat le jenrat jubor ki te kitan rai dieng bat penpraru ya ki yeng basa ha ka ne ka jaka So that one we already discussed everything. I've explained to them also that okay, I assure them that yes, security of people is very important. So as far as the differences that we have to wait till the regional committee sit down and then visit the site on the spot. Then security means like that only. Right now we created a temporary camp. So this temporary camp will continue till the situation is totally subsided. Sembut mentirang ba ke jela berkemi ru ia kata PWD ubak Presiden Tingsong ula penbenar baya ke package beningkong jong ke jing penteri ke surok Shillong dauki katai ke surok na relebong hadu apa Shillong on pendap no apa ubnai no pra mentau senam ke jing penteri ke ni ke surok 4 lane da ke NHIDCL kelaya baik ya renti bat lakmi lenti bahadien beladap kan serap ban weng ya ke jing deheng kali bat pensuk ya kinong let nongwan. I've already told the current status of the progress is very good. So as far as package 1 is concerned, this 4 hopefully if everything goes well, we'll be able to complete it by December of this year. This 4
Ka office trekam jong deputy commissioner ke Ribhoi district mentaga sngi ke lepli ke program I training bekerpang benyerap iki khun samla ki bedang penkre ya ki examine competitive repair ya ke nega program ke ban pelong habaro ki blok ha ke district lepli pajba mentaga sngi ha Ribhoi college nongpo ka bahap apo ke umling CNRD block ha ke nega jingelang lawan benin shimbenta da MLA ke than uba Meryl Bonds u Deputy Commissioner u Abilash Baranwal, u BDO uba Eric Kevin Dekhar, bat u Director ka TIME u Sumendas. Ya kenega program kaba la pentrikam lingba ka Chief Minister's Career Guidance and Counselling Scheme, la pentrikam lingba ka jingetrelang hapo ka DC Office, ki MLA ka than, bat ka Triumphant Institute of Management Education la ne time. Shillong Guwahati da ka thong ban penkup bor bat penkre ya ki samla, ban long ki babet ban yakun yakino ki examine. Ini nak kalian pergi gila syangkat malah ban kau gila keliti nak kontra ban yo ke free coaching nak kaji. Idon nak pergi berandang nak kuliah nak graduate sedang di bawah pas graduate dan post graduate kita di bawah train nak pergi kami ni dari ke bawah sang kalau nak video ini guys, apa pun attempt yang kecil kumno kita biar exam, but ini masuk ini aptitude test. Ka Meghalaya Boxing Association ringkat ke jinget trelang bat ka Mairang Boxing Association ke lepelong ya ka jingjiet iki samla ke bedon sap ha Uktirot Singh Memorial Hall pendan Omyong kum ka jing penkre bat ban ailat iki samla ya kura kenthai bat shenrang ki bedon ya ka sap manishim benta akan National Games belai pekundai ka ban long host nam ahjar apunyo ha ka ni ka jingjiet la sakhi ya ka jingwan yishim benta shit rehem jung samla nakathan ha ka bayau u lani ka nongjob on shajiet but an eye training pinbit pinbiang hashlong usket pri ka Mairang Boxing Association uba F Karmaulong ula penpau ke jing kermen bakum ke ni ke jing jiet kan penslor ke samla nak district ban shimkhia ka be dei ba ka jing elek ka yakura Nangis cuma ini penting hai di tournament berpelukan जो की स्टेट लेवल बनवान की जूनियर की सब जूनियर kadang ipai kemat dai dengan district jungi nembun kitiar hiba dan runa ola katang hila doni player ke participate haga national umu bador nang tau meswa nang tau keven roy kita bagi kintai idon lainut bala join ka kelo ida academy taga kaninga jing prepare jungi kelomban I miss you na district jungi susu kin mi susu ban tip ya ke sports boxing jadi ke sports ayu Ka Office Trekam jong Usop Divisional School Education Officer jong ke East and West Kasil seringkat ke jinge Trelang jong ka District Level Nasha Muk Bharat Abhiyan Committee bat ketnat social welfare ke la pelong ye ke program pen sngotu halor udrok da ke pelong ya ke inter school painting competition ha ke Office Trekam u Deputy Commissioner Multipurpose Hall ke badon ha ke snong Mausawa Hagani ke program la yo ya ke jingkren na ki he officer ketnat sorka bala sakhi ya ke jingi shim benta bashit rehem jong ki kena school bat kino hikai la penkut ya ke ne ke program da ka jing sam khusnam bat song pisa sha kinong job Mafiru bala adalah bayi bagi buka bagi stationery dan bagi lain kata jus nak teacher kita lain ini dalam अलग बच्चों की रही और अगर प्रोजेक्ट कंपनी का टेक्निकल प्रोजेक्ट होगी यहाँ में ठीक राइट ठीक ये बन यो हमने प्रोजेक्ट हमने लगी ठीक पर पार्ट टू लिमिट और मिनिमम टू वाले ऐसे करने के लिए लाम से ऐसे बन स्नील ये कुंकी गुड सिटीजन मिले बन कुंटे के प्रकाश बाहरी जो कितना अनेक नहीं कई खनंगा की बाहरी नहीं कई यो बन I can still make the seven better in the Ka Committee on Petition jong ke Meghalaya Legislative Assembly ringkat ke jinge Trelang bat ke office jong Deputy Commissioner ke Ribhoi District kila pelong ye ke program ai jing hikai ha Science Hall Nongpo hagani ke sngi bala wan men shimbenta da baro sangut ki MLA ke than bat ki he officer ke district la ai jing kran hlo kumno
ban hikai ya ki paitba halo ke benta jong komiti ya ka lenti ban thep ya ki jing kerpat ka rukom thep bat ban weng ya ki jing e jong ki paitba hagane ke program la ai nuksa halo ka jing ja ba shisha bat ka jing e phliu jing mut ban wan ra e ka jing sngo thu paitba bat ka khut ka suba ha ka rukom treikam ka kong kan ra ling do ka ba na laj khra ka la kno ba ka la sha thok ha ka wei ka company na US ka Look Cultural Media Limited ka bala kam ban ai kam ai jam bat ai jingerap ya ki beduk hadien ba ka la siu ya ka bairung ka balong ar hajar sanspa tingka ka la kong kan ra la Trebun kenta bat kene ka company do ka lai phoi trik urisau jong usnem baladap kene ka company ka la kular ya ka ban penkiu tulop bat kentiu ko dan ya ka Henry Hadien kala lap ba ka blok no ya ka jing siu na ka benta jongka kala pentep kerteng ru ya ki wei sha kene ka company ka bala shukhang klem kanu ka jing pentep bat klem siu ya ki babun halo kene ka jing ja la ujor sha ki pulet ha ka ba ki la pentikna bakin but dien halo kene ngakwa ang pansyaya ni begitu ki berjoin ni ubnayun ki klam yo yang no ka jungki kata dengan pansyaya be hendai ki play join chkhma baro ki la de ra i ka try ka jungki shala dia please boy I hope all will support me thank you so much Lapli ya ka Grassroots Center berthamai hapo Commission Football Initiative hagashnong Senduli West KHASI Hills da ka District Sports Officer ka kong Balarinas im hagane ka program bala pelong hamadan yele ka Senduli la sakhi ka jingi shimbenta jokinong elam shnong kiri rangba bagi kena ki bala ya ki jingi ka football ban pen la ka sap bagi don aba ai jingkran hakane ka sngi ka kong Balarinas im kalairo UMLA ka than uba Methodius Dakar ubala wanra ya ka roi ka par ha ka than motion road bat penslur ru ya kena bakin nang ban bati ya ka por na ka benta ka jingi le kai bat ka jing puli menta ngidon hamiru ya kini ki ngila pawan ni kini ki coaches arnot ki ban ai jing hi kai khamba shu ya pi but ngingit scam ba piru pinedon pinetre shitom nado ka basrang ni hoi ni don la ki jong ki tingket clear ni don la ki jong ki responsibility ka all Meghalaya Kickboxing Association kala pentip bakan pelong ya kelumpung ngelek kai state level kickboxing championship aga khat atrik bat khatlai tarik ubnai nailur ahajar apusan haga jaka badon ka Bharat Scouts and Guides ha Shillong President Samuel Hasha ulaong bakan ni kelempung kalong ban rakhi ya ka jingdap shi post nem jong seng bat ban itu iki samla ki badon sap ha ka ni ka jing le kai layawe de ki club ki school bat ki college na keleng ka jela ban penrung kerteng da ka bapun hau ni number pra nyo lai uwe not rr lai pra Imut dan pelong yang mereka state level kickboxing championship kawan sabang maka kata berkalai tarik jomok naik September jarak besar. Bagi pelong ngebat ini pelong yang mereka jaga hantai atau ke Pulau juga Meghalaya Barat Scout and Guides apa Shillong dengan pelong hantai yang mereka first level kickboxing championship. De kumshi benda rakai yang mereka jaga shiposnan bat haka juga koru ban ailat ro ban pli kalat ro iki kena samlah jungi entai bercendera ban demi ya kasar pon jungi hapo kanega jela jungi na ka jingja accident besyirkai ya ki atli ki jaka ha surok national highway in Rio kalami ka jing sngokhya ka bajur halo ka jingmlien nya kali bebu jingma kala don ka jingja accident ka bangitip makthen pareng hit and run ya ka wei ka bait arshaka hajan ka snong yalong West Giant Hills da ka kali he ba ompat tip hakane ka jingja uwei ubrieu ula due la ka jingem kat ba uwei pat ula men saujur aga wei pat ka jingja na ka daw ka jing pen hairstep palat ka wei ka kali ignis kala tanra ya divider bat kala sau khongpong haga surok sning bypass hajan ka snong kaliar Hagani ka jingja arngut
kila mensaujur kat ba arngot pat kila pet nak ni kejaka ki pulit kidang pelong ia kejing tokit halo kini kejing ja bat ki bor badai khmi kila penpau ba don kam ban wanra no da kejing perking ka ba kham ting e ban khanglat e kejing nya kali klem akor jinglong jingman kasim beneng hatura ka jing khiat kalong up south degree celsius bat ka jing shit kalong laipu r degree celsius ka jing sngam ka hau mentag sngi kalong ndriu priu nak shispa aba pai pat shnong ba shlong ka jing khiat kalong khat pra point south degree celsius bat ka jing shit kalong apun riu point sun degree celsius ka jing sngam ka hau mentag sngi kalong prapulai nak shispa kat ba hajwai pat ka jing khiat kalong khat khandai degree celsius bat ka jing shit kalong apu south degree celsius ka jing sngam ka hau mentag sngi kalong prapo nak shispa kala abandon ka jing hap slap hagi babon ki jaka hatura jawai bachelong Shawan poi shi kabakut jung ketuk kubon ni pek biang sa isien ni kini kimat bakongsan penlong ke Shillong Municipal Board ia ka jung lek kendang ya kinong di madan ha kendai lat ondang bu ia ka ketem pulit bersipor ha ka shnong lapangap ke bedon ha ka jaga kaput baka sam ong sembut mentirang ba ke jela ubak presiden tingsong on pendep no ia ke package peningkong jong ka jeng penteri ke Surok Shillong Dauki tat hadu ubnai no opera ong sembut mentirang ba ke jela ubak presiden tingsong Mat beliau Deputy Commissioner Keri Bohoy ke program I-Training berkerbang nak kebentagi samla ki banyak kun ya ke examen competitive exam berkira-kira. Teparlok kat tungila poi sebekut jong tuk kubo jong im tagajan miet ngin se syamik pelasai kesi hak juk kepo kubis boni pi baro.